Bea foi ditwal amori Judy ditwali luo television and tekwo Wilfred anaye atikweri inero matin show mamegwa kit me kare duju wanano ni ditwal lok katie wabedo piny kawanyamo lok mano adukine bedo nutie matek ditwal madoki lokum wibie tini atieki wele mamega makiluoni Oyat Shaga Oyat Shaga tie dano madit tutwal ipati me FDC Igulu City en kono ikwi mau karoni eno chumbene ibedo la member be parliament me ba dege la yibi division kono do kwine urem atie kwere chama kitman makut pe ya logo mapol ye ana jol Oyat Shaga umot in maiti kadogo wa ichaman o ditwal Shaga afo matek omera takwo amero foyo lo nen wa meti lo TV gidong lwak ne lebwo ka wen kamuti ye ana fo matek o abinywa ko kwedu tam me pejo meno kati mecha be afo ditwal mera ye wele mana tie kwere doktini lokma an ameruni obet ki kare menywa kunen ena ye get matika training matek tutwal kai nano yamo pamuno ka chil ki karatach mukane chochoki karatach chil makono kiluoni the observer gukati ki very strong lines ikum katuntu kachil kono ki ujara Martin Mapinduzi ni officially yen joining party me NRM bingo watika kero discussion neni chalo in General Secretary for Party FDC Igulu City kawaneno kama katuntu aki iye kidon kawaneno kama jara Martin Mapinduzi aki iye meno egudi weng joma obedi party me Forum for Democratic Change kama kitika chero iye kit machalo the observer geno katika ni jori nungu donye party me NRM anyimpa party me FDC donc tini ni tutwale wanen bodwa iachuli ki wanen Igulu City kakany pien kai neno mot FDC party anayo beru party maunu tekadeda maunu dano geno bene mateka deda endo kai neni kare no leader of position dong wa ukibotru uchiaro dong bene botnu nyuruni padano mogo matika kadibe ni Mapinduzi chu independent ticket kui mau karo eni petika kilo gore party ngoma dano tika rinyo ne don ki party FDC be ana foyo matek amero wachini afoyo yin mekelo lokman mecha kwa nyam o mengech bot luak mege tie Igulu mege tie achole gi Uganda otuju FDC Forum for Democratic Change tie pate mo chake mwagali wari ya beach nindo para bichel meduma pare FDC tie gi guri me chungiye ikin guri mu wera na FDC tie o meta ene guri me nywa ko tam kachel gi moko tam kachel we gin me miero gen gitim ko chetoro la bongo tele ye gile muno giloni consensus wabedo gi parties meromo ario gi pressure groups mebejo mo gi biro kachel me wero FDC donc onyalo FDC ene wabedo gi National Democratic Front wabedo gi pressure group mebiloni PAFO wabedo gi pressure group mebiloni Reform Agenda gi jo magi ai parties me papachalo UPC DP gi dong jo meno gitigi tam menen ya loga ikele Uganda ene ni dwapara bichele ene gijwana kwere party FDC tiri party mucho ne itegamente man nyo bot electoral commission headquarter me megwa ti na jana kumbi me ti plot 116 party president me megwa ene Patrick Oboy Amuriat Secretary General memegwa NS Nandala Mafabi James Nathan eni wiye kama twaro waju party FDC eno beda ngo ada ochake mwagali wari oga bichel unu neno teko pa FDC kero bedo kwele bino mwagali wari oga para chel keni no te juere but kero memegwa pe exceeding well money kinyu
Mwagali wario ga pichelo bedo gilu member me parliament Pierre de Cabero. Mwagali wario ga para chelo bedo gilu member me parliament Pierre de Cabich. Pino mwagali wario ga para pichel bedo kine Pierre de Cuyario me o Pierre de Cangwen. Eni malogodi watigi gilu member me parliament Pierre de Cuyario. Party FDC tigi national outlook. Pe tie a parliamentary party ko tie a national party me is widespread bino I West Nile watigi lo member me parliament ya chole kanyo atikwede iteso atikwede ibugisu atikwede ibuganda watigi dana rio ene me fod giti FDC malu ge lo member me kwa keri don giti bara ge kumwa chalo honorable Ibrahim Semujunganda. They were the deputy president in charge of Buganda, that is Yusuf Sebambi, honorable. Any Jomo Watikwere, western part of the country, Watigi Mwejuche, Mebene Antibara, Egekomwa, Francis Mwejuche, Watigi Narache, me Algi Fort Poto. So, Jo any Owenteri in Nano, me Papa, we are spread all over. Me Nuruni. Tingi mome tiri ka wa yubu mena ne chalo wa bipongo o kama no mete yen ma met atilego unu winwa gelo na wa cha ne ku bet ki luor mome takto twal pati ti chalo art yenge but lubu kit in la cho nyo da ko kirter ko de ku ko art pol dano pegenge o kit me manage ko pati FDC bitigi again a mechanism me twero juiro kugo chi ginara eneni watigi do tela mukene me gi pegi la chi tere un lu gi kumene tere ngamo wa pegi la chi no ine ti aloke watigi do tela me gi pegi la chi watigi do tela me ti agiri me duong tutwan watigi do tela me gi paro pegin watigi do tela pegi nena nyim pilwa chipi man amero wachini pibedo na mabede FDC pimwaga chok dong piario peti ngamo metwero bolo an ni FDC raj watigi jomo go me di wadwongi lu chumpie ba pegen lotela gen pelotela watigi lu chumpie ano giti FDC me giti FDC pelotela pion la tela miero bet ngamo metigi neno pi pate enoni me tiyo ginero papate ene men ilo pate ene malo degi wa pate no pe gin mo me dok gini tame papate tie pate no en luak me giti te dul enoni ginero gi jime me mier gen gitim kwede me lubu gi pate ene ubet pat gi patis mu kenani kiada ibere na FDC kwai jo eni mano ne no ene we ko tin kelo an me wachini Teretini ni winyo ni Omera Honorable Martin Ojara Mapenduzu Owero FDC yenu po bet gin ngeng I te chik me pate FDC Dij mo pe Dogola tia yaba me donyo Dok dogola tia yaba mengo me karuwa ko Ine miri nge pingo ini bini FDC Te ini bini FDC men ni Ikelo tela me pat Gime ti NRM Yo me ti pate mukene ni Mier ini gare I bet ka tuju jiri pa pate FDC me luba ki kitela ma gen no giti wajane bolwa ni tere gen gi donye ke gin me kiri ene gen ge bitimo chi man amero wachini petingeng botwa me winyani la tiro jara udonye newspaper me gelwoni Observer wachini en no chire ikachoke pa NRM caucus me la dit President na Uganda Yoweri Kaguta Museveni ojolo engi umine me ayu Busoga Abdu Katuntu jo eniwengi bede okwe ipate FDC iye me mwagale bariyo ge Pierre Wachiel jo eniwengi chungo ko pigi kenge chikpa pate chimoni tere chiro chapter 4 chapter ma ngwen me chik me papate article ma para deke wajoni in tere chung independent nyo tere ini chwaro ngara pe pate me megi
men nyutini in dong pe bi dogo la member me party eno chung pujara de katuntu me be independent candidates dok me chere parliament chalo members of parliament on independent ticket nyuruni dong gain losing status quo me membership me party ho now enuni no wachipe okero gore party pian ka waneno jara ikwimo biru mau karange mau ti won komne beach biru ka chung FDC ticket mau biru ka chero angiyoni macharo party ki or no ngeyoni ngeo tako pangara chila chin kiet manoti kwere now me biru independent ticket chero dong o winyuni tika linding ko menarem o winyuni wo moko benani gu karo chingi wunye metich ka chel nyu karo chingi wunye metich ka chel party NRM enuni machalo party penu budu kumu penu di party yomo pian ngat manen ukaro geni kuma hotel gwa pitam po chalo won come beach at least guri ne moni machalo party no unono wa party mataki ketmano ti kwerni ke jeber ti patulu gore ku party mero gi ma pon party ka none be atwaro ye lokni palu party members me kwa meno yam wan wa kero gene kumgi twero kelo goro cha mero wachini twero kelo goro dok bene miyo kare bot jo kene me pino i party wego be dok wa mete gi wara nyim amero miyo la bol Ikarme Cristiano Ronaldo ge Manchester United chero Real Madrid. Kidini Manchester United pubero tek chalo karme Ronaldo ti bot gini. But Manchester United karme dong Ronaldo chero Real Madrid. Put gi mere gi tingo gi kofu. Meno go. Aya. One eni karme la biro jaro One kidini gormo bedom tie wani tie kedi wa loyo kui mukene area me papat i council me papat i Gulu City ka eni nyuru ni podwa tie i kin jo me ge loyo kui ge kin jo me geti i party structures tie jo kene me wati julu ge wek diri maga gin gi mak bendera papate wek gi le ko jara peni pe pu jara utu chwinywa because wano jara bene wangeo kama wano wakwanyo en gi hiyo weko tin en tikiri en ti dong ngamone dong tega wi tamo lokeo pe twero dio ne tete ni utimo rajko no en chalo en no tie gi tako tigi nero me mege baro no ni nero papate ni peti konyo en so tamani tem kiri eni no macharo party dong tero ni jo mogo mai no ni sorry yan giti party FDC which are the ticket party me FDC watigi pressure groups mapol tutwal ma inoni party members mukane tika leaning odong i compressor groups eguni la bolle PLU watigi dutara mukane mabuchere ticket pa FDC ma inoni gitika leaning ma kana na woti inana ni tika wot me charo kamoni bodo no go check pa party mano tika tuwe tiane tika won me cher kamoni ngam do tika won me cher kamoni ni no kama dano gora eni o aki ye tika won en gimi matika timange tika kare kinye tutwal enuni no wachi ya giga ne bi konye president Museveni mena no ki jwa opposition no ki Uganda enano kirana ne na wajo kwere ne lutela kikumene ne kipere amero mi la bola gel kipere FDC keje lutela kikumene kipere e party zo wen but chalo wan jo mo ati gi miri metela matini ene dano pe ngeyo kit meneno ne amero mi la bola gel jo mege chako ANC South Africa polgi gitoro jo kene gi chiro i apartheid government jo kene gi ollo ti ANC omete gi wara nyim but eventually jimi eni mo ber katimen yo weng potoro twin ANC ni o mwa aliwa chel mi apo ngwan piara po ngwan wi angwen medong jimi no do twaja kanyama got apartheid government dong gi no ni miero ke nenni loja luak di kumene ni kir South Africa
so what po megi wa manono bi tilini kumpieli yu ko NRM ni pate tigi cheke tingeni I pate kirana wajo kwede peti chalo gangkwan me tere ine timo pal ki jwaro tudi itiyo ki chek me pot pegi kere piny gibi luongi gibi lok kwedi ni gina ine titimoneni perwate ki chek me megwa tere mete gen bene gibi neni anena gibi kere piny men nending diri maga tere mete nyo wiu bi lokero wan wabi kwanyo geno gi kumi wa miyo flag me pate bi position eni pod ngaru kene amero miyo la bol Carmen hotel ti metek total area mukene gene constituencies mukene ya chole kan me jo kene no tien gi titage me cher kam mukene ti ada Carmen primary pino kum gi beno miel wa mio me chalo warning bot joel ni teke ini mete gi timo gena kireni flag ni mwagali bario gi piru achen baby no mwagali bario gi piru abichen baby no wego don ke kugo ti line achen biano ke pati so primero ngat mo eken meti leaning me don uting one wa lego party structures me megwa utimbe pulup kore tega bi lup kore chalo in be lup kore chalo party structure me FDC gidong Mario party FDC gitimero katigi chik mo bi tuyo tien la member mo ke ken mo ke rochinge I commitment form me pate I kar me chungu tere karo mieri ti gi chik eni tere peti yo gi chik eni gi teri kot wek nene in gi kwanye ino gi kakama gi luak ku yeri yene te ino gi kwanyo geno kumi pato kwanyo geno gi kumi miero kamente nyo parliament uye because pate eno chungu kumi wek ini tikinyuni so mier gi duopi obonwa inno ngi bin piri keni piro no inno I twer wot gi ken twer wot keni me a kancher ko Kampala indo wot piri keni we patu nong jo me gi twer chumpi me gi twer ma bendera papate we ko kon ko pate ikit me julu pate pingo pate dongo gi wel member me parliament nyolu wel member me gi yer gi tela kwetgi pingo Jimmy Megan Genoni, ene Jimmy Megan Gimi pate, wek pate don. Kumbeti amero terri, uchake me FDC uchake. Watigi headquarter me megwa me wa wilo, gichente me juk me lupate member me yera. Giber ka jogone. Ubedu billion a chen gali, gi million mia der. Me wa wilo ho tigi land title gi Jimmy Wang. Me kumbeti pate president, gi secretary general, beti warlo me wa me nene, gi rayo lim. Rayolim eni gimir gi ket gedo mo me chumpi pate diri maga tere gi mo tie no don yo me no chente me doni pate no don tie yo mati me no don dano pe docteur ka bakke kam kana to fala so la tela mo e ken me no gi yerte pate chirti moni mier u bet kamio chente mo me nok tere kwano chap en chapter ngwen article apario watching the party member Miro Chul party due as prescribed in commitment form. Amira mi la bolle me ko peta olo chan obi chike ni bi mi o chilling ali mi ario dwe gi dwe I account pa party I Gulu City watin pu mi o kedo wachile achel Pero nyuru ni ngom eni nyuru ni ngaruding in te chike me pe lubu chike ni party dong chako kit me doro pate bedo ni I area me megi aya councillors ma pitch ikachoke mo ayu gen gi chikene gi bedo kamio ali mia chel gapa en kum gena teke munu en ali mia dek gi piara dek nya gi dwe piara dek nya bor me gen gi bedo council dwe piara dek nya bor en gena gi bedo council nya ene wel chete me councillors dek me megwa me gi tie I city council pege mier gi mio chete mo so piman jo kir eni gena wan wa bitimo chalo pate don wacho war ga pot loya me megwa demand not mier gi chwalo go pot lutela magi wege ginenni chente me miero gen gi chwal I account pa pate wek pato nen kit me doro yup me no tie I area me kama pate ti yeni
petit time so lawyer ene do be chero ka neni kapidio chete eno chala la bolle e councilors ma ngwen wati kwet ge na para pero kum ge na para pero eni chente weng miero ken gi chul i account papate ti million na para pero gali 100 benyutini lawyer miero neni within a stipulated time again give me pot councilors egoni chabira rio mo eni miero chente eni weng gen ge gamo na macharo wa karan ma dit papati anu ni pe unan wa yumo manoro mo karo idano yen ka ien dong check money get team mo mero party member mo no lobi karo ngat men peti ka lubone donc pato kwani yume court gano ni ngat eni da food bidu metek what ki party gineno ko kedi po be woro ki party but jim papate mero me ya pio ero kero chinga chalo an karan ma dira tigi record ene otuju kedi eno binoni miere wet patel but jim papate mene ti kwere miere me ya no so party tigi government no ngat mo be lo eno no kumbeti amero wachini pate FDC or declaring in actually sub-region or tuju all elective positions are vacant whether ngamoni ti position any they are vacant pingane biti lokani wa mero jo megi tiki chwinya da meti pate wek pato dong manyuru ni kado declaring kirano keti ana chung FDC ma tama mega food payout too so I decided medonye NRM check papat numero pod wal tiana piano declaring ti vacant ineno ene yemo eken tegati pino nyuruni ngamo eken per kwani fom me chung ma cheli chago chung gi ipati te ini lo gi ipati kade bi chero kagamo fom me electoral commission pagamente neno we so they in paper kalu chek papati gi parameters mu kene me gi bero wachi mieri lo paper kalu ne chalo chulo chente papate ga ngo ge ini nong kena ngo me pate twer ber ko riku so ngara dong twero kero chinge ni ene bi dubu gin ene me no dubu chek papate wa miyo gene flag ene bodna ene peni ti permanent ini ti sitting councilor ni MP ini bedo permanent as a flag bearer ene pe okay waket for instance ni MP mao chero ki ticket papati me FDC donc ti parliament fudwa tie mwagali bario ki pierre rewiya ngwen kuiti mwagali bario ki pierre rewiya bichel now party dong wa declaring position zegunyo ti vacant kangat anu ni deciding o tinni nyo cross ngo donyo party NRM party fudi ti ki check mo dore meti je ko ngat anu ni ko ma chela mero wachine pen yuruni interetie la tela mege yera gena FDC position kama unity yene pen yuruti megi kumbede wa amila bole kuman anati general secretary me atigi tamme me yeme bino po bojo chuchake no miero aneni ayueo wegan chak nena ngo matwer timon membe either mechire in elective position elective office pagamente mediti nyo adong ipate any for that team ogotamma but ikit me running pate mi ra wek position member the general secretary and then position mo medit loyally enoni so penyurni dong timpi an be the general secretary timpi an I don't want people to stereotype me amete dano ngeni any is elective kedi wa be the general secretary and is elective wek ini chungi ticket pa FDC ni repeat la member pa FDC mene tigi card makiriman la bongo card eni to wa bi ye yen me bedo flag bearer pingono penyuru commitment kedi we actually wek ini chun nyago ubini gangi i process me courtship eni nyago miri la tamgo ini nyurango bora wobi ye nyurango bot FDC ni ini tigi chunya da me bede FDC nyome metingo bandera pa FDC so wek in wa mini bandera pa FDC mere bet yango di pate card en chalo mega ti 1849 mono ene number me mega me polu member me tie kumbetini di pate FDC ni card gi wengo expiring o eni nyurango tena pot pe ni nyuruni indo membership yango okay so wek in di magagi considering in me bede a flag bearer idong parameters mo kaya no ilogo mabe nire nene no membership card
eni mini twero melok ipate mini twero metimo gimoke ken ipate. Now when in 2026 tiga biru yara tima tek ritual kawana mu city ka kanket mati kwere FDC position madit ana ye tika na mi gaul beti chan bene waju ni kitma tika biru kere party da jami mukana ma mero berkati munegi party ma bene dongo pedong tika tibune kitma no mero time kwere anoni 2026 machalo party FDC utiki gano bino position madit yan anano position no kanani kai nano ba degla yibi FDC pere kenyu pejela ro MP FDC pere kenyu kai nano division mayor inoni ba degla yibi an FDC tiye kai nano pejela ro division mayor peti FDC so watika na FDC iba degla yibi position ba mayor me actually ba degla yibi position ba mayor ka chen kono ki woman MP ana utiki position utiki gemni obi medu gwari FDC i docteur mukane city ke jobi ruwenyu mane mudong enyo FDC pare be ana fo amero watini i chawani i kitmo dilo tere dong ini neno season cher katum i winyo dong team achela chako speculating rumors chake rumors gele ba choli wa bier ke ngur chake ni team money mero chera kama la tuku money team money chiga one scout dong wati ngom ya one scout papate FDC wati ngom wati kanena nga memiero uchung i area mani kumbe di for woman MP wati nena nga memiero chung nungat badong ti party John ke yuti kan nepian no will turu na mo will never kikam kamani will wa kikam kere no matalo FDC utiki power ba will turu kikam wati ni power kumbeti ni wati ka winye ki ngata beno wati ki geno be karokwi me bedo la member me parliament me chung money gulu ma part ki de current because the current me go beta olo chan and keri fort pu wajo gitoge ineno ke kitim meo ineno mete nyako per cercapor ineno kitim me per pat di nyako me tunyo pie ti gang FDC losing trust come penny wa kirwa nene kwede penny wa losing trust but kirwa nene kwede because cheke beno bedo tie me eno bi cheke ni 2026 en pe bi chung Mario telemon na ti ipateni en the chalo gin jo magiti chwago side meti tungi katonga faction gibero chako pate mukene chi wan chalo FDC pemiero kong wakulu wa yiku wa ikweyo mwa beti genne mego beta ulo chano bichungi te pate FDC miero waneni wanungu ngamo miero chungi te pate FDC metwero tingo bendera pa pate FDC wek eno kap kui eno ni tiji medwong mego chaka mege ye kwere bedo leader of opposition giyer gitien lo mego po fulfilling the mission me pato ke rogeni kumeni mier bed leader of opposition jidong te kare chane in pe fulfilling the mission tenni ne ene me pe ti leader of opposition e chaka fulfilling nini jimi ene kit kwei lok me wati kwere me wanani mier wanu ngat mo me ti fomendigo ngamo me ti chwinyo da menene itelo lwa meke gitampalwa otherwise ngat me wati ka scouting ngat me wati gene kumeni ma padano ti kume which is scouting atati ipati mo bien angiyo ni karne bi romo ma ubi katikere parkia scouting ngat mati ipati mo ke ngat mo ma tio bere pe pati ti merka chung pere kana independent eri do ngati lego un winwa ke do nanwa ni upet mere me chunyu pie nino me dong wa kwanyo ngat ene gi jokon mo wa yubo mabe wa bitier na tie whether ti pati mo nyo ti pire kene unu ko ngat ene pol gulu wengeyo pola choli wengeyo bet me chunyu pie igulu district pene wa ti gi ngara chel dago nyago me bebe fot bulu me nero me mekwa ki chwak me tek mo ti ko igulu district en bene bi mago bendera pa papate FDC watigi ngara chen bene mo bichero pi won kom ma pitch igulu district me bene watigi gene kome ila mo bene watigi mego mo mayamu bichung but po wa ber tira pere puri pe wange atini
ikit me scouting ikit me wila lutugu gilu chungu tere in itero pera timu kene gibiro ke chiri me do ke kwanyo So magiri tiki luoro ore bero pedi me wa yope so wati mera ke dan me duong mo scouting geo the city mayor any is obvious any la pen mo ka ken pere wati ke ken wang any actually meti guru city gimo gatini gen ibitimo bale mwagale bari yo piru wache eni dong de jalo ke moga